Kalsina dala ko bam. Manga buko kuja nawe mandi connect mania kali ya kila
kuyesu asizinto zonke uyamubaleka ekuseni ngoba siseneqembu icebo elingwini kodwa into ayidingayo yipermission yakho uvuma ngomlomo ukholwe ngenhliziyo ukuba uyesu wafa wavuka ngokwenza njalo ngokusindiswa asiphethanga amanzi asiphethanga vasilina kodwa siphethe uyesu akamandla kathina siphethe uyesu asizinto zonke Oh Jesus! Siphethe uyesu! enapha wena sowungamile uyasindisa uyesu Uyasindisa uyesu! uyasindisa uyesu tata wakosi uyasindisa uyesu bhuti wakosi uyasindisa uyesu sisi wakosi Izani bo! My God! siyabulisa egameni likayesu siyababulisa abantu bokuhlala egameni likayesu eze uyazibuza inkolo yantoni le adabhala kakuhle lakhoza ngaba uzalanda wena kulanda wahlali kuyo zingoma nefela oh my God kanti njengoba uMoses wayiphakamisa inyakophethu kanjalo unyana wethu umelwe kukuphakanyiswa kukhona abantu abathola uyesu khona abantu abafumana impendulo impendulo kuyesu imhlaba siphila kuwo impendulo kuyesu umahali uyesu akathengwa nangepeni yongileyo yayisisikhundla sepilisi yayisisikhundla sedeke yayingumlahlelwa ngaphandle ifemeli yam ayiselwanga isindisiwe indaba yosindiso ndayithola ngentlahla intlahla indaba yokusindiswa ayidingi background yakho ayidingi imfundo yakho uyakholwa kholwa kuyesu ube nomoya obungunaphakade uyakholwa kuyesu ungatshabalali khonaphakade noma umhlaba etshabalala kodwa ukukholwa kuyesu uba nomoya obungunaphakade singakutsho njekuseni kule ndawo yasekhayelitsha singukholwa uyesu khona uyesu sizisamaphepha manje uyesu namanene ukhona uyesu olandayo izinto ezitheliweyo nawe ungamthola uyesu impendulo yelizwe lonakeleyo uyesu impendulo yelizwe elonakeleyo zonke nje ababona aganiswa noyesu sizokuma kule ndawo sizonqinelana nawe ikhona indoda okhamalayo kuyesu kayefikile kuyaqada kayefikile bayalala abantu bezalala abahlutshwa nazimpundulo balala ngomqolo apho kuthonganani ngomqolo sokwitshwa bayafika uyesu bayakhululwa abantu ekuseni nje sibamemezela loo nto kule ndawo yasekhayelitsha uyesu yimpendulo yelizwe lonakeleyo ungavuma uzikhulisela abantwana ngokunokwakho ukhona uyesu ungawariswa ikhariye yakho ukhona uyesu ungawariswa ngezinto ohlangane nazo ukhona uyesu Walimala ngaba nice time. Esikhosi
Jesus. Sikosi. Ai. Jesus. My sister, somebody second, Mama Wamu, somebody second. Oh yes, we are not below you. Oh yes, we have sent you something forward. That's my thunders an hour and a section. That's my thunders an hour. The daughter is a convoy. Not the daughter. I son of them twelve yabantu. Uma twelve no twelve. Ikoni daughter. Ekwani mitwano. Ekamani kuyesu. Watulo no akuntwano. Nakshansi. Wow. Umtwano wako. Umtulu. Sabu Jesu. Inangalisakhanya. Sabu Jesu. Isimanefilakini. Sabu Jesu. Kusasamini mfowethu. Sabu Yesu. Usanamandla. Hallelujah. Sithola mfowethu. Uma sisenza umuntu leo. Sesinakhanda nawe. Naba basivayo basezindlini ungawenza umthandazo nathi ekuseni Nkosi yami uthandaze nathi umamkela uYesu ukulanda ukuyo ungafana amehlo kulondlu sithandaze nawe
Manje lapha mfeni wami sithandaze. Sesiyaqalisa siyathandaza. Ithi Nkosi Yesu namhlanje ekuseni ngiyabongela njengenkosi nomsindisi wempilo yami. Bonela izono zami. Bana igama lami ezincwadini zobomi. Uma magama ebizwa nendawo nibe khona. Namhlanje isisidalwa esitsha. Namhlanje ngiyaphuma esonweni. Ngiqala uqalo olutsha. Namhlanje ngingumntwana kaYesu. Izono zami ziqalelwe. Nkosi msikelele abantu wenzileyo lo mthandazo. Nkosi msikelele. Uyabona lo mthandazo wenzileyo namhlanje. Lo mthandazo lowo uyahamba nawe mfowethu. Uhambe nawe uye nawo emaphakadeni. Hayi Nkosi yami. Uyahamba nawo lo mthandazo. Ubone uThixo esebenze empilweni yakho ngalo mthandazo owenzileyo. Inkosi msikelele. Amen. Ma sizilungiselele. Igama lami ngimthandi kamngeni. Inkosi isikelele ndikhonza kule nkonzo but esebhongweni. Inkosi isikelele bana ubanga babuthe wayivisi lakukhana uzasama uyethu. Inkosi sisiba kuyo khona kosemvuselelo nawe namhlanje ungayifumana uthi mawuye ungene nje uza kumthetha na uThixo uma inhliziyo yakho inikele kuye ngoba yena ubona inhliziyo. Thina sibona abantu. Inkosi isikelele sithunywe kunike namhlanje. Inkosi isikelele kuthiwa masilishe nezwi okanye amazwi. Nami ndiza kulishenela ilizwi elikuMateyu 28 verse 11 ebizani kunonke ninani isindo yokumthwalo ndoninikeza ukuphumla uthi mthwalo kulula. Inkosi isikelele uma uze kuye awuphoxeki awubi disappointed. Inkosi isikelele ngoba wamkela indoda efuna inhliziyo yakho iyafuna Nkosi. Inkosi isikelele njalo ufuna ukuphila nje yena ufuna wena. Inkosi isikelele yizani kunonke ninani isindwayo imithwalo. Inkosi isikelele ungaka uqondi lo mthwalo ucima nguluthwele enhloko umsekelo ba idibana nomama uyasindwa imithwalo nabo usenhloko omnyuse esandleni. Naw ndiyamnceda ndiyamphumuza kulo mthwalo nawo Kristu Yesu uphumuza namhlanje athule lo mthwalo. Umthwalo ayisikuwona ndubekayo wasenhloko lo usenhliziyweni ngamanye amaxesha ulali. Inkosi isikelele futhi awazama uthini. Inkosi isikelele namagqiru ahambile kodwa ungadakali noko ukhona uYesu oqondene ngendawo aphinde umthwalo khona. Nokwazi ungalali ngoba usenhliziyweni. Indaba isenhliziyweni ithabazela umzimba wonke namanje kusuka kazimele uqina inteke nasiphela. Ukhona Yesu. Nasi ngiyazibakela uYesu uzangitshengisela ngoba ngiseyintombazana. Inkosi isikelele futhi andikho ekhaya ngoku apha mntu uzathi xa ndingagoduki ndibone ngeveni izokhangela endlini. Inkosi isikelele kanti ndilenza uncedo lwam. Ndinomthwalo wesikolo ndingalali ndide ndiphumika ndisesikolweni
sokuthandana ukuthi niyathuba lami bekususa abaningi abakho bazadilile bandikhabe edastini ukuvela ndiyifunani inkosi isikelele sagoduka bandisheba ndihamba nathi awu ushumayeli utata uphanya shumayeli ongamthatha nguyesu ndaba ingoba bathoba ngoba ndimthetho okhona ndikhulu ndikhabe undifriend eyiboy kalomi yile seyithembisile uba izandithatha inkosi isikelele ngolesihlanu olandelayo ndaphinda ngoba bendingazukuya ayimandimkhaphe ezandithatha wawugablibuye yafika yashumayela intombi uNelson Mandela ifemeli yabo ikosiphelele ofunde eqokolweni awayesiya kumamakhe okhonza kule ndawo inkosi isikelele hewashumayela kuDavide noGoliathi yayibonakangini intombi ayisibibi isitulo indlela isiqalelwa ngayo kodwa nomina zabe bethi yandlela yasingapi yabona senqoba akazini ukuthakita ukuthatha le ndawo nandifuna eloGoliathi ubulela uDavide ubule Goliathi ndifuna elonije iambiyansi lento ngithethayo kodwa kufinikethi ku ndifuna elonije ibulela uGoliathi inkosi kade lithebu Yesu ubulela indaba zami ezindifanele ukuthi ndingafundi ndiyafunda ndicinga ndiqale kubani labekhetha ndiqale ku-5 kodwa ndome university level be by means of God wafuna indlela apho kungekho ndlela zonke into zam andinamzali undinedayo andinabantu ndisapotayo kodwa kuyesu ungamthatheli phantsi ungathini sizodlala don't waste your time asisikelele ilento ndithi nawe ngawuye uyomamela uzawuthetha nawe uba unqane ngoba unqaniwe ikhona into efuna umphefumlo wakho ngoba uyayitya uhluthe wenze yonke into kodwa khona endakuwenwe unyana wakhe ngoba akakho umntu othandayo engamazunyana wala kuthatha unyana usebazubawo zalo kodwa uyamazi uthini kodwa unyana umazi ngena ngaliphi ngoba kuyakungena konyana yamazi ikhaya kayesu namhlanje wanceda ndasinda kwamkela ndasindiswa ndayintombi eloyizanaqala lobo ungadibana nabanye ezitreyinini ndimazisile uyesu napha kwazikhoyo uzawubaleka nawe njengekusithi bapha abantu abafuna uyesu ngoba uvinte wani uyalala abantwana bakho ebebekuhlupha abazakuhlupha uphilo babo ulala njengomdala ushemonotele endleleni baninzi abantu ilizini lokuthetha haleluya haleluya yabulisa kayise kamali Yesu haleluya yakholisa ngento dala egameni lenkosi Yesu kodwa siyathuthana kusebenza sasesatha indaba yaseKalvari haleluya sizazalisa uYesu ongazini mnaduthu sizakhaza uYesu haleluya uthi kuYohane ndimi indlela ndimi ubomi ndimi inyaniso ekuseni sathi Yesu ububomi akathena ngathi amntu Yesu awukenamazi ungamazi uYesu uYesu ububomi uyabona bakalina Yesu awubabi ubomi obonabani kuYesu uyabona abantu bakhe siyabulaleka phela anytime kodwa kukhona ubomi abuvunaphakade abufunaya uNkosi Yesu amen sinegunya sinegaranti yokuba siyadlula apha ayikothembora lento uyabona bemhlabeni abakuthanda kangakanani kodwa ubhubhile bayaya bakhalela umhlaba bahambe baphila impilo yabo kodwa leyo seKalvari iyafana
and I'm actually listening to say. I'm not telling you to say what I can't get a kind of chat. I think we must go see. He will know. What I have to so what we should know on the thing. Hallelujah. God, that's what this is. That's all this song has said. Hallelujah. Jesus. Yes, the comfort. Hallelujah. We destroy all the evil powers. We restore the altar of salvation, the altar of fear of God, the altar of serving the real God. Velena Kosi, abantu bakho kule ndawo bakhumbule Nkosi uYesu bamamkela benkosi yobomi babo. Siyabonga nali mandla lakho lisikelele sinakho lihambe kule ndawo phansi wena njengoThixo. Siyabonga entweni zonke egama likaJesu waseNazaretha, amen. Asesi something bawo siyabonga ube mhle umsebenzi wonke Nkosi
sakwasiela njengothixo empilweni zonke. Baba Nkosi Jesu thanka Xhosa nokunalo ngamengcwele phumula sonke ide buye Nkosi wethu Yesu. Amen. Hulula. Hey, friend, can you take a picture of me? I want to buy it.
Live.